26 enyakeni omusha siyafisa ke sazi ukuthi ngempela noma singesazi kodwa sifisa ukuthi lo nyaka lo ngathi ungaziphatha kahle kakhulu konke kube kwenzeke ngonyaka odlule bafowethu hayi ucha kujede nje makukhona umnyama bekukhona ngathi ngingakhanya ke lo nyaka kodwa siyathemba uNkulunkulu emuhle njalo acha uzosiqhubeza nje isitotobisa okubalekile impilo mhlawumbe mawubona mhlawumbe ugcobene nomfowenu la ukhona cha hayi cha mfowethu cha hayi axolisa awukube nje unyaka nje lo uwe nokuthula bafowethu ukuze sizokwazi ukuthi siphile siye phambili ukukhulisa abantwana abasebancane kulungile awengela lapha amavoice note ngizibalo ngithi ake ngibingelele emsakazweni omkhulu kakhulu isikhondla khondla somsakazi iVibe FM ngithi nje ake ngifisele bonke abalandeli abathandi bombhaqanga namaciko abenza izinto ngithi nje unyaka omusha onelokothe ezinhle soqale kahle unyaka basiphe nje baqhubeke